Laika, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council by Moon Pot Plantation Private Limited. Amo hangkai je ADC area elaka smoke house te ruling machine establishment Khlainai by this private company. State government ने total project cost बोलिए कितना 54 crores. 54 crores, and from state government we are going to get 37.5 crore. The gap fund will be given invested by the company. Joto ADC elakao joto rubber growers to nai, boroni benefiting nai, rubber product na taisa quality ensure Khlainai ni Bagwi smoke house Khlaijak nai. After some years, borono handover Khlaijak. After how many years? 10 years. After 10 years, the smoke house, the rolling machine, our borogotono beneficiary no handover Khlaijak. To the landowner. To the landowners. They will buy that. So, hangka memorandum of understanding. Thank you, sir. We have signed in between the Ttaadc and the Moon Pot Plantation Private Limited. So today we are going to exchange. Now, Yes. Thank you. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Chini jara rubber growers ADC amche je rubber production khai tong chini Tiprasa Rokni best quality rubber production khainya ni bagai rang kabang manna ni bagai chini ADC hapang tai Moon Pot Plantation Private Limited chung kaisa memorandum of understanding thaka o jaga wa chung tabo 50 ta smoke house khainai a smoke house ni bagai jotoi 50 কোটি 54 কোটি রাং বাইনাই 54 কোটি ni bisingo 37 কোটি 50 লক্ষ স্টেট মানে গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট চুনো রিনাই বাকি যে রাং নাং মানে আবহকে Moon Pot Plantation Private Limited borok biar khainai ke borok a ruling machine tongnai smoke house tongnai even store house also be there 4 godowns. ar godown ike tongnai chini Tiprasa roktam khaine rubber butitu khake aruno ruling khai manne aruno smoke house toni manne best quality production khai manne even by bag bongne borong no paitlang thangnai abo o rubber chung kaisa margin price ngi chini ADC support price bisu tongnai rubber ni per kilo seat ni abo sing ADC hapang price sai rinai Minimum support price ADC thick khai rinai अब हाइके जों ताबो 50 smoke house ni bagi each smoke house 50 लाख रां 55 smoke. 55 लाख खरच थांनाय एके जों चंखा प्रत्येक जों साब जुनालो ताबो काइसा काइसा के रहरनाय आरो नि राबार खाइ दंनाय तेबो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन खाइ माननाय ते प्राइस बाहिनो काहाम माननाय ताइ आरो जॉब अपॉर्चुनिटी बाहिनो जॉब बाहिनो जनरेशन होनाय एके आं बागै जों Moon Pot Plantation Private Limited न हामबाय जतन हामबाय जों अब ताबो किसा सालनि बिसिङनो ओ सामुं जेंजाकनाय चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट टेडिसिन बखाते हामबाय एडिशन बखाते